از سپاسیا تفگری کردستان ترکیه دکم خود تعباندن و بدک تشکیل کردن و هاتن بیداری دخوازن کردستان سوریا یکیتی که ناف حرکت کردی کردستان سوریا چکن افجی شعور کی گل کی هجای نحیا براتیا ملت کرد لهر چار پرچا خوانه دکواز وان پیرا نگابه هر سری وجهود وان جبالا نرن وبرادر ببيسن انه امانات تبدو بيكتيا ملتي كردرنه او تني ناخوازن او يكتيا رسري فيا داخوازا مي وبراسي جنب بخشكاي بفرشتغلين ومجوار خاني كر تشتي درباسون وتشتي ماي واستنجيل بيشا يكتيا ما تبدو جوار خاني كر ومجوان خزق اوجي قاربن جهد خباش بكن بيكتيا بفنسري